clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le ve kule July ni sang ni som ni paruk ania tun chuma chuan Pakistan le Afghanistan helpol te in beina chanchin kan ngai tho ve thung do nani Afghanistan a Taliban te chuan Pakistan ram chunga be puyan thak ti an soya Islamabad chuan an sipai ten khothang lama ram leilung house attack Balochistan a drone palian kap thlani nan soi ve bok thole nia thil thleng hi Asia chimlama in thenom ramte in kara boina chuak thar berani Afghan Defense Ministry chuan an sipai ten Pakistan nena an in rina province Balochistan a Saranan khopuya IG center nia an soi chuan kap ti asoya heba ka hian Khyber Pakhtunkhwa province mundanga po an in be ti an soi thu chua semin Pakistani sipai te chuan drone te hi an muwa ka thla ka ni thu an soya province nei tu te point drone a be an ni thu an soya Saranana Sarkar School bula mu ani thuan soya mi panhin hliaman tuar ni nan soi Afghanistan a hian fighter jet nei loma se thlona dang paruk le helicopter somni pathum vel anei nia hriat ani ti London International Institute of Strategic Studies chuan a soi Taliban sipai te hian Pakistan nena anin beina an lo man to drone an nei ti hriat ani bok Pakistan chuan Afghanistan hi anrama be pui thak tum tu nia an pu firfia kol tu ni na puwa Afghan Taliban chuan an hniala anram chung boina ni thuan soi thotan ni khan Pakistan in Afghanistan nena anram ri thlona hanga an beina civil mi somni pariat an thia somli pakwan hliama hei hi Islamabad chuan anram leilung chunga firfiak te beina phubalak na ni thuan soi tunma a tangdun thinram te in kara boina chuaka wang hian kumina mi zatam takan thitoa China indoor ve ma se ra tha ala chua theilo ani kum tam tak chung chu Pakistan le Afghanistan Taliban te hi thian thatak an nia kum sang ni pakhat atanga kum sang ni som ni pakhat thleng khan America sipai le NATO ten Afghanistan an lu lai khan Taliban ho chu Pakistan ram chunga an biru thina Pakistan sarkar le ISI an intelligence point Taliban te chu ain kola sum le pai te ral thuam te apethin Pakistan chuan Taliban chu anram himnan le India nena an boina amhan tangkai bera angai thina mase kumsang ni somni paruk alo thlen meu chuan he thian in kung kaina rei takhia ke chia voina chuan anin be angai ta ani he in be na bulber chu terek i Taliban Pakistan ti TTP tia ko thin ho wangani heng ho hi Pakistan Taliban an nia Taliban Afghanistan a umtenen ani nang lowani TTP te hian Pakistan sarkar Pakistan sipai le mipa ngai te an be thina kumsang ni somni panga chung chopo khan Pakistan Institute for Peace Studies chuan report a chuadanin TTP le athural pui te hian Pakistan ram chunga attack voi zaruk som kwa pakwa lai an neya hei hi kumsang ni somni paliain somthum pali par senina pungzo kani mi sangkha somthum pali chuang an tilumbok hei wang hian Pakistan mi pui le sipai te chu an thinri me ma sarkar po hian engtina moti angai ta ani Pakistan sarkar chuan kumtam tak chung to chu Afghanistan Taliban sarkar hena thubuai an thelu thina an soidan chuan TTP ho te hi Afghanistan ram chung Kunar Paktia Khos le Nangarhar state ate an birwa hei wang hian Taliban sarkar in TTP te chu aveng hima athopa achom ani antiani Taliban sarkar ro chuan he thu hi a hnol tla thin an soidan chuan Pakistan boina chu Pakistan mani boina mai ania Afghanistan ramatangin Pakistan an beilo TTP te hi Afghanistan sipai ni lovin Pakistan mi thowan nia Pakistan sarkar policy wangin an lo piangani anti vethung Pakistani le Afghanistan inri hi Duran line antia he line hi British hun lai kumsang khazariat somko pathum khan an siamani Afghanistan lam chuan he line hi an pom ngai lo andramani antia Pakistan rampo andu tel chu wangin bordara hian kumtin sipai anin kap fothin gate an khara an hong lea bungrokala topa mi puyan boy thinani kumsang hi somni pargalo thlen hian boruak hi an chachak lea February thlatir lama khan Pakistan ramchunga attack atam lutuka Karachi khopuya po Pakistan Rangers camp Sin Rangers headquarters Gulistan i Jawhara khan miswal ho in lir thei mangin gate an suwa
boma puaka sipai pathum le misual pathum an thinga lani Khyber Pakhtunkhwa le Balochistan state apo sipai kem anin beirenga hewang hian Pakistan sarkar chuan ado theina top a thlengta ni February ni somni pasari sangni somni parukzan khan Pakistan Defence Minister Khawaja Asif chuan TV a ati chuaka asoi chuak ta ni asoi dan chuan tun hi open war ani to Pakistan chuan a himna turin ma aladona Afghanistan chunga TTP ho omna chu abeidona ni atitani heni atang hian Pakistanin Operation Khachap Lil Haq ti ming phuain Afghanistan Taliban sarkar le TTP te chu an beitanta ani February ni somni pasari sangni somni paruka Pakistan in open war apuan atang khan thlathum chung chu South Asia thisena luanga boruak atang lutuka Pakistan sipai le thlona te chuan Afghanistan ram chung an luta Taliban sipai te le an hun poimo te chu a bei char ta ani March thlatir lamkha arab thlak berani March ni som borvel khan Pakistan Air Force thlona ten Kabul khopui bul nai rehabilitation center pakhat an bomani Pakistan sarkar chuan hemuna hian TTP ho anin buat sai thina anin buat sai thinan ti ani ma se Taliban sarkar le UN report chuan hemuna hian mi na tak le hliam dam mek te anom na mun ani ati thung he bompo ka wang hian mi za chuang an thia naupang le meichia po an telani Taliban sarkar thu puang tu Zabihullah Mujahid chuan heti hi ati chuaka he hi mihring chunga sualber crime against humanity ani ati ani kobe ram sang point an dem na sa hle Pakistan po angoi lo an sipai ho tu te chuan an thlona te chu Paktika Paktia Kunar Khos Nangarhar le Kandahar thleng an tirani Taliban sipai omna anral thum dana le anin biak na mun te chu an bom zela Pakistan Defence Minister chuan press conference a mi zani chuang TTP le Taliban sipai antilhum to antia ma se independent media chuan he number hi diklo antia civilian antitam jok antithung Taliban lampo an ngoi mai lo an sipai te chuan drone tele mortar te mangin Pakistan border post an belet ve bok February thlatob lamatang khan Pakistan border post somni pasari lai an kap chia post palivel chu an laman hialani Torkham border gate Chaman border le Chitral lama te chuan nitin sipai an in kapa Taliban sipai ho tu pakhat chuan an sipai te chu Pakistan ram chunga an luta an beya an kirle thin an ti bok hein beina na sadlai hian mi pa ngai nu le pa naw pangte chu atuar beran ni UN mission in Afghanistan a aom UNA MA tia ko thin chuan report a siam danin March thlachung cho po khan Pakistan airstrike wangin Afghan civilian somni pariatan thia somli pakua an hliamani atamjok chu naw pangle meichi an ni in somnga chuanga chia school le hospital po tel hei wang hian khovel ram sang chuan an ngai ve ne mema Pakistan chu in sum turin an ngen hialani hein be na hi atlo reng don lo ti sia in China le Qatar ram chuan in rem na turin ma an lavata kumsang ni somni panga October thla khan Qatar howin ceasefire an siam lok to ma se thlani chau adaya akele ngalani kumsang ni somni paruk April tha China ram urumkhi khopuya in biak na an nei lea hei hi a hlo tling dewa thlani chung chu boruak a ziom deu Taliban sarkar chuan TTP te chu Afghanistan ram atanga beilo turin thu an tiam tira ziak poin anda hialani Pakistan po airstrike atlem dewa ma se hein rem na po hi June thla lo thlen meu chuan akele ta ani TTP te an la renga Pakistanin a ring hlel le abele ta ani April thla China in a siam ceasefire kha June thla lo thlen meu chuan akele ta June thachung hian Pakistan le Taliban in kara in beina apung le emema ni tin deuh tho thon thu thar a omani June thatir lamatang khan Pakistan ram chunga TTP howin attack an nei le tana Khyber Pakhtunkhwa state a sipai ke man beya Balochistan a police station an boma Karachi a po bom puak om le ani Pakistan sarkar chuan hei hi arathiam thei talova an soidan chuan Taliban sarkarin TTP te chu an veng him renga an thu awoi lo ani an ti ani
June ni somni pakwa sang ni somni paruk Sunday khan Pakistan chuan atop aron kharani zandar ni borvel khan Pakistan Air Force thlona paruk 10 Afghanistan ramchung Eastern lam Paktia le Kunar state pathuma ral thua manthla kani hei hi kumsang ni somni paruk chunga Pakistan air strike na saber ani hialang Pakistan Information Minister Ataullah Tarar chuan press conference a soidan chuan he operation hi intelligence base ania Karachia Sin Ranger Camp Beitu ho le Khibar Pakhtunkhwa a sipai Beitu ho biru na mun an bomani anti ani mi somni pakua TTP sipai anti hlumani anti bok mase Taliban sarkar lam chuan he thu hi an hnol tlata Taliban thupuang tu Zabihullah Mujahid chuan exa apos chuaka hei hi cowardly act of aggression state sponsor military action ani ati ani an soidan chuan Pakistan thlona te hian mi omna in nule pale naw pangom na mun an bomani ati ani an report danin mi somthum parukan thia za somruk an hliamani atamjok chu naw pangle meichi an ni bok UN mission UNAMA point hei hi a confirma civilian somni pariatan thia somli pakua an hliam an ti ani UN special reporter Richard Bennett chuan hei hi ti chuaka civilian thi chungchang hi angai tuam hle meichia le naw pang an telani ati bokani he air strike wang hian Taliban sarkar chu an thinri me ma Afghanistan Deputy Information Minister Muhajir Farahi chuan TV a ati chuaka hei hi kan ngoi bo san don lo hunrem changa kan ru le tang ati chuaka asoidan chuan Pakistan in bin be chung hian kan ngoi mai don lo ati ani June thachung khan drone in be na tam hle boka US based armed conflict location and event data project chuan report a siam danin February thla atangin Taliban te hian Pakistan ramchunga drone som pani chuang an kap lut to a Balochistan le Khyber Pakhtunkhwa te hian drone te chu atla mi hliamangi mo zat anomani Pakistan sipai te chuan an kap thazela ma se atop theilawani he boruak tanglu tuka wang hian China le Qatar te chu an be dong tan meka kumni chungin be na top ti ran tum to a ma se hlo tling theilawani Taliban lam chuan TTP te chu an ramatanga an ho chua sak don lo ati tlata Pakistan lam chuan Taliban in TTP aveng himani chuan in be na top don lo ati ve thung June thalo thlen meu chuan Pakistan le Taliban in kar boruak hi ala tang renga mase February le March thlanga thlona manga kho puilian bom chiam chu alom ri lo tuna chuan drone le mortar mangin bordara anin kap zeu zoka July ni khat sang ni somni paruk ni lai ni Jingdariat Borvel Khan Taliban sipai te chuan Pakistan ramchunga an lut lea an target ber chu Balochistan state Saranan Khwale Khyber Pakhtunkhwa state mun then khatte ani Afghanistan Defense Ministry chuan an sipai te chu ISIS ke Islamic State Khorasan tia ko thin ho in buat saina mun an ka pani an ti ani an soidan chuan he huna hian Afghanistan chunga civilian be turin anin buat sai thina ni anti bok an report danin an bom chuan ISIS ho mun poimo ati chia sipai tam tak ati hluma ma se civilian an hliam ani ati ani Pakistan sipai lampo an ngoi mai lowa Pakistan military chuan an sipai te chu drone pali an kap thlanga latia Balochistan state Saranan Khwa hian drone pakhat chuan government school bula atla naw pang pahnian hliama provincial authority ten he thu hi an confirm ani Pakistan Defense Ministry chuan press release asiama an sipai te chu drone a hmu rualin an kap thla mi an hliam dan hi poi kan ti tak zet ati ani Pakistan sipai ho tu pakhat chuan further provocation aum chuan befitting response kan peang ati bok July ni khat sang ni somni parukhian thil dang po athlenga Lebanese media chuan report an siam danin Southern Lebanon a drone attack voi ni awma hei hi Pakistan le Taliban in beina nen in lai china nei lova ma se khovel puma boruak atang lutuk ti alangani tun July sang ni somni paruk din mun hi toite in han soido nila pakhanna open war lian thlona manga kho pui bom chiam chu alom ri lowa ma se border a hian ni tin deuh tho sipai te chu anin kap zeu zewani drone te mortar te rocket te an manga panhina Balochistan state hi abuai bik emema he state hi Pakistan ram house ber ania
China point CPEC project akalpui mek na mun ani bok chu wangin drone atla mi an hliam chuan khovel ram sang sangin an ngai ven ngal thinani pathumna mi pa ngai nan tuar zela UN report chuan kumsang ni somni paruk thlathum chungin Afghan civilian zathum somsari panhi an thito atia atamjok chu meichia le naw pangan ni bok in le lo achia school le hospital po atel khovel ram sang sang chuan he hi an ngai tu eme mani chain ram chuan urum khi in biakna ati hlotlin nan ma ala le meka khatar ram point doha in biakna buat sai le an tum mek ma se Taliban lam chuan TTP te chu an no chho sak don lo kan no chuak don lo an ti tata Pakistan lam chuan Taliban in TTP aveng himani chuan in beina atop don lo an ti ve thung Al Jazeera News Agency chuan Pakistan sipai ho tu tenen an in bia an soidan chuan tuna hian Pakistan chuan strategy thar amang me kani an ti ani control escalation an tia TTP ho chu an be na anga Taliban sarkar ro chu an veng dewang an ti ani ma se Taliban Defense Ministry lam chuan an sipai te chuan in pe reng ati bok an ram mi pui ven him nan eng po an ti don ati ani Pakistan le Afghanistan Taliban te hi kumsom ni chung chu thian thatak an nia ani nen kola anin thlop ani ma se kumsang ni somni paruka hian anin be angai ta hein be na bulber chu TTP Pakistan Taliban ho wanga nia Pakistan chuan Afghanistan Taliban in TTP ho aveng him atia Taliban chuan Pakistan boina chu Pakistan an mani le mani boina ni anti ve thungani February ni somni pasari sangni somni paruk atang khan open war ani toa March thla khan Pakistan in Kabul aboma mi za chuang an thiani Juni somni pakwa sangni somni paruka Pakistan in Paktika Paktia Kunar abom lea civilian somthum parukan thi July ni khat sangni somni le paruka Taliban howin drone mangin Balochistan an kap lea mi panhian hliam hei hi South Asia ram panhi inkar bo ruwa kania khovel in Israel le Iran an boi pui lain kanram hnai te a hian indona dang a thleng me kani mi pa ngai zathum chuang an thi to a atamjok chu naw pang an ni bok in biak na kong ala in honga China le Qatarin an be me ka ma se hlotlin na tak takero ala thleng lawani TTP ho Tehrik Taliban Pakistan chanchin kim chang TTP ti hi Tehrik Taliban Pakistan ti na nia an hinga tang point sia theyang khan Pakistan Taliban ho an nia Afghanistan Taliban ho nen ani nang lova an tumpo ai nang lo bok TTP te hi kumsang ni pasari December thla khan an dinga an din chan ber chu Pakistan sarkar le sipai te beya Pakistan ram chu an dananga kaltir an duani TTP adin ma po khan Pakistan ram chunga Taliban thangai mitam tak anum towa kumsang ni le pakata khan America le NATO tein Afghanistan an beya Taliban sarkar an ti chiat khan Taliban ho tam tak chu Pakistan ram chunga an luta Waziristan Swat Bajaur Khibar ti te khuwa te anuma an pung chak hle ani kumsang ni palia tang khan Pakistan sipai te chuan heng ho hi an be tana ma se an be na sat po le an pung zelani kumsang ni pasari khan Pakistan President Parvez Musharraf chuan lal masjid Islamabad a masjid lian ber pakhat chu sipai mangina be ani he masjid a hian Taliban pangai mitam takanoma anral thuam an da ani he be na hian mi za chuang an thia nau pang le mei chia po an tel he thil thleng wang hian Pakistan ram chunga Taliban ho chu an thin ri me ma Baitullah me sut ti pa Waziristan a pa chuan ashuaya TTP hi adin ta ani andin vele khan Pakistan sipai te chu an be ngalani TTP ho tumber chu Pakistan ram chu Islamic Emirate Taliban dananga kaltirani Pakistan sarkar dan hi an pom lova democracy po an pom lo andu chu Sharia law Islam dananga ramen kolani chu wangin Pakistan police sipai sarkar mi poimo te chu an be thin rengani school po an bom thina ma se meichia school an bom hnem bi kani an ngai dan chuan meichia te chu school kal lo se an duani kumsang ni le pakwa khan TTP ho tu pa ber Baitullah me sut chu America drone mangin ka hlumania athi nu hian Hakimullah me sutina suaya
kumsang ni som pathum khan hakimula mejut po drone mangin an kap thum le ani athi nu hian mula faz lula in ashwaya ni kumsang ni som pariat atang khan Afghanistan ram chunga America airstrike in athilea athi nu hian Mufti Nur Wali Mesut tundin munami hian ashwaita ani TTP ho hian Afghanistan Taliban ho nen in lai chin na an neya kumsang kha zakwa som ko atanga sangni pakhat chung khan Taliban sarkar laya Afghanistan a chuan TTP ho tu tam takte chuan noma anin zir ani mase kumsang ni somni pakhat khan Afghanistan Taliban te an sarkar le khan anin kar boruwa khi ain thak dang lam ta ani Taliban sarkar chuan khovel ram dang nena in lai china tha nei an duwa chuwangin TTP ho chu an veng him don lo ti an ti amani mase Pakistan chuan Taliban sarkar hian TTP te chu ala veng hima athlop reng atitlatani kumsang ni somni panga chung khan TTP hian atek voi zaruk som kwa pakwa la yan neya hei hi kumsang ni somni paliain 34% in apung zo kani mi sang kha somthum pali an tiluma atam jok chu sipai le police an ni mase civilian po an tel hnem Peshawar school pakhatan beya naw pangza somthum panni an tilum towa Karachi a po airport an beya Lahore po pa ka boma po ka heiwang hian Pakistan mi puite chuan thinrim emema sorupkar po hian engtinamo ti angai ta ani atita ni TTP ho hian an pun chakchan pakhat chu Pakistan ram chunga mi theile zirna nei lo te hi an ngai tu asak thin wanga ni suman peya ral thuan peya an chung kwa anin kol sak thina chu wangin thalai tam takte chu an join zelani TTP ho hian social media po an mang thalea video an siama an thu an thedar thina ni tundin hmana chuan TTP ho hian TTP ho hi Afghanistan ram chung Kunar Paktika Khost Nangarhar state te anum nuala Pakistan chuan hei hi Taliban sarkar in asia aveng him atitlat mase Taliban sarkar chuan kandrama anum lo Pakistan buaina mai ani ative thungani hewang hian Pakistan le Afghanistan in kar hi achia voina chuan anin be pha ta ani Duran line anram ri an boina chan rei tak chu Pakistan le Afghanistan in ri na hi Duran line antia he line hi kumsang khajria somkwa pathum November ni som pani khan British sarkar ayo akal Sir Henry Mortimer Duran le Afghanistan Emir Abdul Rahman Khan ten agreement an siamani he line hi kilometer sang ni zaruk som saria sayania Pakistan le Afghanistan ram in thenna ani he agreement siam chan ber chu kumsom pakwa na top lam khan British sarkar chuan Russia hlawin Afghanistan ram chu an ven him an du wangani Russia chuan Asia lama ram azau zela India chu British ram ani an hlawani chu wangin Afghanistan le India inkara ram ngemo chen da an duwa buffer state an ti ani he wanghian Sarduran chu Afghanistan akala Emir Abdul Rahman nen anin bia headline hian siam ta ni mase headline siam dan hi adik lo hlea an siam lai khan nam sang omna anen lova tlangram le thaler omte chu anram an then dar vekani Pashtun nam hi Pakistan le Afghanistan in kara hian tam ber an nia headline siam wang hian Pashtun namte chu ram pahnia anom dar ta tun thlangin hemi nam pahni te hian headline hi an pom lawani an soidan chuan heti hian ram pakhat an nia ram pahnia then hi adik lo an ti ani Afghanistan sarkar po hian headline hi kumsang khazakwa somli pasari atang to khan an pom lawa kumsang khazakwa somli pasari khan British ho an chuaka Pakistan ram alo pian khan Afghanistan chuan Pakistan ram pomna he condition ata ani an soidan chuan Duran line hi adik lova atharin siamangai an tia Pakistan sarkar ro chuan he line hi international border diktak ania UN point apom ati ani kumsang khazakwa somli pakwa tang khan Afghanistan le Pakistan inkara buaina aum tanta Afghanistan sarkar chuan Pashtunistan ti ramshan siam andu ati ani an soidan chuan Pashtun namte chu ram pakhata dar se andua Pakistan sarkar ro chuan hei hi apom lova anram thentum na ani antitlatani
kumsang kha chakwa somru ka tanga ruk khata Afghanistan le Pakistan in kara in do hial alo thlengta Afghanistan sipai te chu bordara an kapa an tanga Pakistan sipai te po in an chang le tani thakha chung chu bordar an khara bungrua kal lowa mipui in an boi pha le kumsang kha chakwa som sari pakwa khan Russian Afghanistan an lua khan he boina hi aziom dewa mase kumsang kha chakwa som kwa chung khan Taliban te an lo chua khan an soidam chu duran line hi an pom lowani an soidam chu an pastun namte ram hi ram pakhatani an tia kumsang ni somni pakhat khan Taliban te an sarkar len hu po hian an ngai dan hi ala in thak chuang lowani tundin huna chuan he line a hian gate som pariat awma torkham gate chaman gate angur ada gate te chu apoimo ber ania ma se sipai te anin kap fowa boruak atran deu chuan he gate te hian khar thinani gate an khar chuan bungrua kal theilowa mipui te chuan buai emema khibar kapaktun khawa a om mipui te le Afghanistan lama om mipui te chu chung kwa ania anin kalpo reng anga yani ma se visa anga ya gate an khar chuan anin mu theilo thinani Pakistan sarkar chuan he line a hian fence asiama kem sang ni chuanga se ani fence camera drone te mangin an veng hima ma se Taliban te chuan hei hian pom lova an ti chathina sipai ten inka anin ka fo pha thina ni he duran line boina hi Pakistan le Afghanistan in kar boruak a chiat chan poimo takania TTP boina nen ainang chi alova ma se in kai hnoi tlatani TTP ho hi pastun naman nia he line an pom lo wang hian Pakistan sipai te chuan be thina ni Taliban sarkar point he line hian pom lo awang hian Pakistan nen hian anin be tha theilo thin bok ani India ram hian Pakistan le Afghanistan in kar boruak kia ngai ven hlea achan chu India tan hian Pakistan le Afghanistan hi aram himna le sumdon na kongpoi mo tak ani wangani kumsang ni pakhat atanga kumsang ni somni pakhat thleng khan America te anom lai khan India chuan Afghanistan a sum tam taka senga school damdoi in kongpui damdoi in lian parliament building thlangin India chuan a siam saka billion $2 chuang India chuan Afghanistan a senga ni India chuan Taliban sarkar chu apom lova Afghanistan sarkar hlui Ashraf Ghani sarkar chu a thlop ani kumsang ni somni pakhat khan Taliban te an sarkar le nu hian India chuan Afghanistan ram chu a chu asana embassy a khara mase kumsang ni somni pahnia tang khan India chuan Kabula embassy a hong lea mithen khat a da le ta India chuan Taliban sarkar hi apom ri lova mase mi pui chan pui duwa wangin rice damdoi huit te athon thinani Pakistan le Afghanistan anin be chan khan India chuan ngoi rengin a thlira India Foreign Minister S Jaisankar chuan a soidan chuan hei hi an ram pani boina mayania India chu a inrol lo ati ani mase India sarkar chuan Pakistan in Afghanistan a bom chu ngai tu om atia India chuan civilian thi chungchang chu poi ati boka insum turin angena India tan hian Pakistan le Taliban in be hi a thalam le a thalo lam a omani a thalam chu Pakistan sipai te chu an sipai tamjok chu Afghanistan lama anda angaya chu wangin India border ra sipai an claim dewanga India tan a him dewang a thalo lam chu Afghanistan a boru ka chia TTP ho an pun chuan India ram chunga po boina a thlen theiani Kashmir a po TTP ho nen in lai chin na nei anom theiani India chuan in Iran ram nen in lai chin na tha ania Iran po hian Taliban sarkar chu a pomri lova ma se in lai chin na an nei tho India le Iran le Russia te chuan Afghanistan a in biak na buat sai an tum mek an tum chu Taliban sarkar chu khovel ram dang nen in lai chin na tha nei tirani TTP ho chu veng him lo turin an norbok India media te chuan he in be na hi an soina sa hleya an soidan chuan Pakistan hi an mani siam Taliban in an be le ta ni an ti thina ni kumsom ni chung Pakistan in Taliban a en kola tuna chuan an mani be an be le ta ni an tia India mi puite point he thil hian soina sa hleya social media po post atam hle India sarkar chuan aram himna turin sipaya da bela Kashmir border a sipaya da bela achan chu Pakistan le Taliban anin be na sat chuan TTP ho chu India ram chunga an lut theiani chu wangin BSF sipai te chu
an duty a thazo ka border a tam thiang ber border veng turin an da ta thina ni China le America in rol dan China ram hian Pakistan le Afghanistan in kar boruak hianga event leya achan chu China tan hian Pakistan hi aram poimo berani wangani China Pakistan Economic Corridor CPEC project lian tak China chuan Pakistan a akal pui meka he project a hian China chuan $1 billion somruk chuang a seng to he kong hi Gwadar port atanga jinjiang thlenga akala China sumdon na kong poimo berani Afghanistan po hi China ta na poimo a Afghanistan ramchunga hian leilung hausakna lithium copper gold tamtak awmani China chuan he leilung hausakna hi adua chu wangin Taliban sarkar nen po in lai china thatak ane ani kumsang ni somni pathum khan China chuan Taliban sarkar ayo ambassador apoma embassy a hong Pakistan le Afghanistan anin be khan China chuan angai ven the hlea China foreign minister Wang Yi chuan a soidan chuan hei hi an ram pani buaina mai anilova ram dang tan po ngai tu om ati ani China chuan in biang na kong in hong turina duwa sipai in be na top turina du bok kumsang ni somni paruk April tha khan China ram urum hi khopuya in biak na abuat saya in biak na hian Pakistan le Afghanistan ayo te an kala Qatar le Turkey ayo te po an tel in biak na hi hlo tling dewa thani chung chu boruak aziom deu Taliban sarkar chuan TTP te chu an ramatanga an Pakistan be to lo turin thu tiam an zia tira ziak point an da Pakistan point airstrike a be to lo turin antia airstrike po atlem pha deu bok ma se jun tha lo thlen me chuan hen rem na hi ke le ta ni China chu be dong leya ma se ala bele zel China chu sum don na kong a himnan mala zela Balochistan state a hian CPEC kong akala TTP le Baloch insurgent te hian he kong hian be thina ni chu wangin China chun Pakistan sarkar chu TTP te chu beina sa turina fuita ani America rampo hian he boruak hi ngai vena mase kumsang ni somni pakhat khan Afghanistan atangin America sipai tian chuan hu khan America chun Afghanistan buaina ainrol claim ta hle kumsomni chung America chun Afghanistan a $1 trillion ni chuang asenga sipai sang ni zali chuang an thia mase topa Taliban te an sarkar le tho kumsang ni somni paruka Pakistan le Taliban anin be khan America chuan a thlir renga US State Department chuna soidan chuan civilian thi chungchang chu poi kan tia insum turin kan nge nani ati ani America chuan Taliban sarkar chu ala pom lova ma se in biak na kong a in hong turin adu ani America drone te chuan TTP ho chu a be thina kumsang ni somni pathuma tanga kumsang ni somni panga thleng khan America drone mangin TTP ho tulian pathum antilhum to Baitullah Mesud Hakimullah Mesud Mula Faz Lula te chu drone mangin an thivek ani tuna po America chuan intelligence apea TTP ho om na mun ashil thina ni America le China te chuan he boina hian in beina in biak na an du zoka an soidan chuan Pakistan le Afghanistan te hian in be chuan South Asia rampuma boruak atang anga sumdon na chiang an ti ani chu wangin iwena po resolution an pasa in sum turin an nge nani Russia po hian he boina hian ain rola Russia chuan Taliban sarkar ne in lai china thatak an neya ma se TTP ho chu adu lo Russia chuan aram himna turin TTP ho chu abeya ISIS ke ho nen anin be na po apui thina ni hei hi TTP ho chanchin Duran line chanchin India China America indral dan chanchin Kim Chang ania he aya Kim Chang le Shiat Beldu kan nei pon kan ron tar lang thin don ani